attention. Calling for Coach of Bakakay, please proceed to front desk. Thank you.
Labag kamay ko, diskarte. Oh! Yan! Wala na hangin na micro, wala na hangin! Ah! Wala na hangin na micro! Woo! 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 Tabol sa micro lang, tabol. Habol to lock in. Sudden death pa. O di mo? Tatlong ano, ulo sa second round. Hindi naman mga sudden death. Sudden death. Alam mong si micro, second round. Tatlong ulo si micro. Wow. Oh. Salamat po, madam. Dalawa pa. Elimination pala ni madam. Go for bronze.